Assam Tribune nina soidan chuan nimina khanin Chinese mithiam te chuan Bangladesh an tlo an hmun tlo hi poimo em a India mainland le north east kanin zomna Siliguri corridor an ti thin chicken neck an ti bok thin kha khami tanga kilometer som ni leka nai a khanin thona trum hun indo pui pani na hunlai po man to kha a oma chu Chinese official te hian an ron tlo ani atia hi India lam chuan an ngai poimo ru khop maya Chinese in Burma lama influence nei lian ti hriat sa nia Arunachal lam arun base boka heta Pakistan lama anin kar tha em ti gan hre boka chuan Bangladesh hi atha chhole mek boka chu tiang vel chu ni India aral khel em mani tin chu baka chuan manilo khan video viral lawma chu Bangladesh sarkari lok chief advisor Mohammed Yunusan North East India State pasari te ming aron lam khania kan hel tlang hle ni na hre te hemi chungchang khera chan North East ram in nge ilo ve te thin kha ka in thural mel pian me kan trangrol ve thap ni te pon langa hemi chungchang khera chuan chumi chungchang chu tun trum kan ron content tum chu ani a Mohammed Yunus hian sangni parakum khan Nobel Peace Prize donga chuan nikum sangni somni pali August la a Bangladesh Sarkar Awami Party Hotunu Sheikh Hasina paithla kani khanin ama hi Sarkari lok chief advisor ta na da ania Bangladesh hi khovela ready-made garment RMG kanti thonchok nasaber ram tejing mi ni a an ram thil thoncho 85% hi khating ready-made garments kha an ni a an ram poisa mu zong za som pathum gross domestic product atanga 13% kha garment atanga an mu ani bukani chuan he ready-made garment a hian thoktu mi makta doi li lai anom ni hre ne chungjinga tamber chu mei chia ani a covid alo thlen khan ram rang medical lama mask te glove te kor hak tur te khating ka Bangladesh order tama khami nu tang khanin ram rang kor an labor cost an hiama wangin kor le khating garment lampang kha order tama chuta chon har san na lian pui an tok ta a an har san na to chu khang ram rang order tam tak kha thon chok turin an ram thlo na tele an ram long chol na te khanin a zo lo ani chuwang chuan tran puina an mamoa a hunlaia an hotunu Sheikh Hasina chu New Delhi a kalin tran puina ron dila India chuan thenom kan ni lom kan puiton tur ni lom ti in India long chol na tele India thlo na tum mon te khaman choi mi lovin man alo phal sakani ti chuan khami wang khanin Bangladesh khanin an garment industry and garment factory kha changtlung takin an kalpui theya khovel ram sanga hi an thon chok theya chu India na khang long chol na le thlo na te a ho tir hlut na khan chut teila keji khata Kolkata tanga bungra thon cho man hi dollar ni atanga dollar ni duli ani lain Bangladesh tanga thon cho man hi dollar nga tanga dollar ruk ania chu ain thlau view meya alet aimo alet ai tam ma kha India tanga thon cho man kha atloma chumi chu Bangladesh khan an lok pui em ni keji khata khati zan le kain thlau chon quintal thon cho kha chonin aman kha ain thlau na kha sang em donani chu India khanin kan infrastructure kan long chol na le kan thlo na te hi man choi lovin ti khan kan ni ani phung khan ron mangru kan thenom kan nia kan in thana poimo ti khan alo ho tirani ti chon Bangladesh chon India atangin ramsang UAE te UK te USA France te man tlom zokin an thon cho theipa an thon cho po atam pha tur ngaila tin India ina athil ho tir kha ahlut ne mem chu India thlona te khan ramsang thlona tum mun kha direct in an ling ani Bangladesh ro chuan ling ani tlem zoka kha wang khan India in a thlona tum mun te a ho tir kha ani tan chuan rang ka chak ani ringot na lai kha a omani chung zong chu voile khata thaibo ani ta chu enge chan kan ti chuanin
an ho to pa Mohammed Yunus thu soi kha anita ni Beijing han tlo na chon Mohammed Yunus chuanin 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. India marchaka state pasari Seven Sister anti te hi khomol in a hole veka tuipui and rive thelo chuan chuan in tuipui thleng turin engtin ma Bangladesh kaltang lo chon ti the nei lo chuan chuan Bangladesh hi antan chuan kan poimo em ani atia chuan chuan helai ram hi kan la ni kan la thei ni chuan China economy thanjel nan le Bangladesh economy thanjel nan po thil thata ka niang ti kha asaya he athu soi hi India chona hel hle meya Assam Chief Minister pon soi ser ngal phata Himanta Biswa Sarma Khan na takin Twitter chang le tani imponi se khami thu soi phena thil om thei nia kemana kan ngai ta kan soi bel zoenga kan je be zoenga China le Bangladesh in lei chin na kha han soi tere China le Bangladesh e in kara tha chho emema ama chon sei khasina kha India ne na in train thatapa in kima India khan in Bangladesh kha ava in ngatani ma se tu na chuan in kongthar zone tuma Mohammed Yunus ate chon China la manan hoita proposal rang ma Mongla airport Mongla port e an rama Bangladesh longcho na lian ber do tu te kha khami chei chung chang te le an ram pani economy tariff chung chang te an soi na sa Bangladesh le China in tlo ton na olsam te pokhan ngai to tan de rani chuta lo lang chu Bangladesh le China in kara ram lo om chu north east state pasari te kha kam ni ta India la ka tranga dang chatur khan heta chicken neck a khan ramjim te khan min thun zomani mainland India le north east te kha chu midang chata north east zong an lak chuanin China le Bangladesh kha olsam takin kong nai taka heta Himalaya kong le Brahmaputra kong a poni theng chu khatiang khan intlo pona om thei don ani mela thir danin chu ma chon north east ron ot kha ni inalanga tin north east te ho min thlem na te po ani ve thei na la ya oma chu kan de modula ma kha chu tu ran ni ta se I keini tan po north east atanga Bangladesh kaltanga tuipui kha anai berani chu bang chonin khami trong kam omzet ki sang nei kha India tan chonin ngai mo lo chi ani lo ni ti jon modian chance apea te meyang I BIMSTEC summit neya BIMSTEC ho chu Bay of Bengal tuipui ri ramho intelcom te mela Thailand a nei nia Bangkok chu taram tel te chu Thailand Bangladesh Bhutan India Myanmar Nepal Sri Lanka te an nia ta chonin Mohammed Yunus ale Modi kha minute samli zet anin bia chuta an thu soi ve chu mizo te pon kan chin che ran ngai om ni na langa Modi na ngai poimo a hril chu Bangladesh ain tu nai hianin Hindu minority te Muslim majority ni Hindu minority te an chep chho hle meya Modi chuan Hindu minority te chungchang a soi pui chatani Yunus ve thung chuan an lal hlui an ho tu nu hlui sei khasina kha India rama tu na meka kha Bangladesh aram peletro case rang zachuang kan nortira a chungchang kan rel du ni ti kha soi ve thunga ta chonin India khan api phallo ngei dona a chiang sa tin khate ni chonin Sheikh Mohammed Yunus po khani Hindu minority te chungchang po kha soi the em anei lo ni in alang tlat me ni a phe na ngai dan ke ma lo nei chu ma chon in bek na kha asot lo ani rinuma tuna ngai dan pelin ani na tak kan soi le thanang ti chuan
anu loka India chuan Bangladesh ina a infrastructure ho longchot na te thlona tumhmun te a man sak a phal na kha officially in a khar ta dei me ni chu chuan in Bangladesh economy a khoi dang lam dor thei ni chuan an seidan chuan Bangladesh a factory khating lam garment factory kha za som sri lai a in khar der meya chuan mi sing leila in an na an chan der bok ti kha ani ta ngala a ngong lian ngal le ni tin Bangladesh in India longchol na le India thlona te mang theilo ni chuan midanga bek thatangai ta ama alain dai si lova Sri Lanka te Pakistan te Maldives te heta Thailand te ponin khang ho kha bek that kol angai pha ta ani ta Bangladesh tan chuanin kong kha a thui ta sotani a thian tha a chan ta der mai ni chu ti chuan Bangladesh garment exporter and manufacturer president Farooq Hassan chuan India kha athutluk na ngai to thale turin nge ngoya kan bungrua thon chona man atawdona tin kan hun man kan thon chona konga kan hun man kha apung don boka chu wang chuanin kan elpuite kan phak lo na chan sa sanga chu chuan kan economy ngong na sadoni chu wang chuan in thenom thra kan ni a hi chu ngai to thale ram ro ti in ngen na asiam ngoya amar ju sarkar bere ro khachonin Mohammed Yunus ai ro khachonin kha atum mel lo reu me chu ma chon India pokhan khang ram chung mi ten ron ngen view ma se a sarkar in kal tu berin ringati khonglat khachonin India tan chon lo nga event chem khathil harani ve theya chumia Bangladesh ina chan le na chu India tanga an lalak lu kha ati to ve mak mai ni hi ahmonga lian don lutuk bok nia hretania achan chu Bangladesh chu kan soeng khan an export za somriat panga garment lamania masekha misiam tur khan India tangin la an lalu na se mema India tanga an lalak lu hi za som ko panga ani an ram chunga an lak lu zong zong atanga za som ko panga kha India tanga an lak lu ni an ti top chan kha an soi chu aman le a quality ein phul ve a ko India lam atanga ron lu thi a quality thalawa chu wang sang kan ti top ringe ti kha an chhon lamani na se India nan ngai dan chonin kan quality te hi a thato ka tin kan kan la an chok lu te hi order tam tak rang taka deliver ani the nan Bangladesh ram ria kudam engemozat sakania chu wang chon rang takin an mamo kan pethia ti chuan khovel hun dangami ain kan nei tlom berani an te pokani Bangladesh a hian la hi yarn anti big o yarn khami kha kg khata dollar thumle paisa somli tizel meng cent kha soilo wile paisa tizel meng angani a chuan Vietnam a hianin cheng ni dollar ni le paisa som ko parok angani a chuan India ero chuan a hnai ber heta an ram ri loka cha chho mai tur om kha chu dollar ni le paisa som ko ani atlom bera arang bera nai ber poka transportation cost aniam bera tlom ber boka chu chuan an garment man kha I effect na sa em donani chum Bangladesh ma ni kong lo nor ani na lai kha om ve theini ka tong kamadi kemo mani kong nor tizo mani kong han nor ngot tu chu om che box si lo ale chu ni ta ti chuan Bangladesh le India in kar a chetel tela chu tila chon India in a tur ngem ti kha India rama analyst te hoina nan chuina chon a tur lawang ani India rama hen Bangladesh ang boka textile hub kan ne chu Tirupur le Ludhiana ani a covid nu economy a harsan na thlen lai pon Bangladesh order an la thailo ho western customer ho khanin India Tirupur te Ludhiana tang te khan order an siam nim ve lutuka chu wang chuan mantlom jok rangjok kan pethein chuanin kan compete chan sa sang ani hete gain thian thana a thalo ro ni chuanin kan Daniel theini tiril ru khan pu ve ni chuta chuan Uttar Pradesh Chief Minister Yogi chuanin tun nai mai khanin ram ekar sang khat zit mai chu mega textile apparel factory tan
project asiam tlut mai ni ekar sang khat khat chu da chon thok tu po noi nga si nga om theina turin an rom han boka chuta athu soi chu Bangladesh population vaibel se som paruk lekin anti the chuan India population vaibel se za somli chuan khating an hlotlin nang hakan ti thelo na turom don mi ti kha angai dan a soi chu ni a chuma chuan India hianin Bangladesh in la an lak lu du lo zong zong kha process ve a mantlom jok chu advantage anga ni thon chho na rama mantlom jok ina thon chok the ya lelama Bangladesh ang tho khanin na thok tu tom tak tak roi thei kha anga ani chuma chuan Bangladesh ho tinga an chet moi lo kha chuan India khan lualan atum ru rana ni tu na po tam tak chuan kan thretoneri nama Tirupur le Ludhiana te chuanin foreign rama kor an thon chho na se emani ti kha an sei vele bil tamai mela ti chuan khatiang kha Mohammed Yunus athu soile a effect chu nia engtinge kalzel don chu kan threlowa ti chuan China le Bangladesh in car hi han soi vele ta zoila tunhaya China a Mohammed Yunus an chho khan loan te le tranpuina te kha dollar billion ni le point khat a hon thla a chu hlotling in ti ema China a private company ho te kha Bangladesh investment run nei turten asoma heta soilan tur lar tak India pona an hel chuni china kan soito Mongla port longchol na mun kha Bangladesh a longchol na mun lian ber dot tu ania khamiti changtlun nan khan dollar million zali China hena puk tir ni puk a pe ni lo na puk tira Bangladesh hi Pakistan ang bokin China kuta China thu noya atlu tangem ti kha zon na lin tak om theini a tin China hianin Burma ina an no chhuata ka Rohingya refugee kha Bangladesh an tam emema khami ho support n tur kha tranpuina a in tiam boka tuna Bangladesh sarkar thara an media personnel chuan Bangladesh sarkar thar hi ramlian tam takten min tho pui an team line China chon team me loin mirun pui ngala hi kan thrian ring tlakani ti vele bokani China kha ron cherang vele viau ani German researcher Jasmine Lords chuan heti hian soya Bangladesh and India ain hana ati tlem tiel telani chuan India ne na an tho dunna a chetil telanga tin US lama po Donald Trump lal hnui chuan an foreign policy soilok hlei thein in lo chuan Bangladesh le US in lei chin po kha ingi an don thiat an din lowa tin China le Bangladesh an loin thian thani chuan Trump khan Bangladesh thleng khan a hrem lowang ti soi theilo ni India tan po Bangladesh a China influencer nomani kha chuan thinrim lo thei an ni big lowa chuan Bangladesh kha nasa takin a hrem thei boka chung ngai to chen ngai ve takani ti kha a soi dan ani a heti la hian China hian India ron compete kha tum ve ran ani a Bangladesh atanga bungrua an ramathon lu zong te tarif engma omlovin laklu atiama Bangladesh China Chamber of Commerce Secretary General Bangladesh mi chuanin China hian kan savun demang leather savun ti chu ei tur ang reu me China hi leather lama kan product a hian market thatak ani thei dona tin kan thei mango le jackfruit ate po hian kan market thatak ani thei ni antiama se he ta mundanga mania ka en thok thoka chuanin China khan a hlok puina kha dollar billion ingim baza ni ta se Bangladesh in a hlok pui ven chu dollar million billion pot ingla million zabor chu nia choi nia chuma chon China intention kha athalo mema Bangladesh hian an choi bel chan sa sang ani ti kha an soi dan ani hetila hianin News a hian thiam tu soi tur nei lo big der ani big lawa India hi China ka jin ma point lo ka tuma program te posiam kan tuma ma se chana mumal kan dong lovani ative boka an ram chung boina an opponent ber Sheikh Hasina kha India rama atom tlat mai sia lak chuan do India in phal box si do chuwang chuan an ram chung in mel mak na party ni heta awami party le tuna pai thatu telam in epna khan India kha in rulang ai wangin India kha
India ne kha India chop khan adota ni te pon ngai theina awma tin pahnina chon Modi sarkarin Citizenship Amendment Act te siama Bangladesh le Pakistan atangin Hindu tam tak achuluta tin Musulman tam tak helai ram ribor mi kha an che pha ve le buka chumi chon an ram chunga ngong ani te porin ama Bangladesh a hian tunin Hindu minority te an che meka chu Modi hianin chantat adu ve boka chu sa khole sa khoin ebna kha arukin atel bokin kan ring me ke ma chuanin he thila Bangladesh kan sei lai rawa karil ro sei le taila chu tui chungcha bo khani tui hi ka tui puya Bangladesh le India le Nepal te khanin electricity lama agreement $1 million somli hu ding ka ria chumi agreement chu an siama chu Nepal power kha India le Bangladesh in le dona he takhian I kema chon tui bo khamin tui tir le ta Nepal a hian sang khago somriat panga chaw tang khan hydroelectric lam hi war takin malakani atuna hian hydropower station an nga a chu India le Bangladesh pon an le dona ni bera hydropower station siam nan hian phairam a chon ngai nam lo Bangladesh te po karjuk khacheng lu tuk lo na an landan mai chonin I phaizol ram kha ni me tui kha du na tlinga khwa tur bi khan ni pon hydropower station ni da chon khwa san te ngai khwa ngai na khan ni ram tan a meulo chu wang chuanin I pawara hian in to del lo reng na chan nei sang mani chuta chon Mizoram chutlang ramania kan tuite kan soi tong khan ke mani tui lew ni adu duin kan khop theya tin Modi le Bangladesh in karam borok a that lo lai te rem chang la in ke mani point proposal thelut zonga sarkarina romana siam the ni te phechon heta chim tui pui to pa te po hydropower plant lian pui te han plant ve chin dan ta sela chu kan benefit kha ani themo ke mani power kha chu kan ram luite kan lo kho pani chon kan luite kha poisa chang the ni a hral na kha lungai thak lo ni ti kha tui pui wang khanin kan soi vele shim ani chu ole khati jong khatun trum kan content chu ni sela top thleng min ngai thak sak fain kan lo me